Karbi Longri Abirta longpens adap Abirta kalang rapedo ana rapens bi aprang sinil hinpen adap kimi karom bajreg do karomt non Karbi Longri Abirta longpen adap Abirta ke than pon jibang nilijit kramsa esi non Abirta thepi langpon sina Gila PlayStation sa thana level nagrik committee atum penchok to kamai paman pon Principal Susil Kumar Devnath pen school long le list pen gachpi det adimalongan ka thali pon Tinthong Bispi Mondol Committee Mai Phu Kimi Gachpek Pon KSA Manja Branch Committee atum Principal Therapy Ponsi Kebasa Langkatok Dunji atuma Phan Free Coaching Kang Kupon non buthot birtang ton pen langpon sina Nilip MC Consensi ki parapon Dokra Hidi Bay Arongalong Dokra English High School along Sami Chuki Hila Police Stations ki parapon Thana Level Nagrik Committee atum Principal Therapy Ponsi Child Marriage Drugs Abuse Child Labor aputhak sami luthan bang lapan ki school ong charli bom usomar tum pentrok to kamai paman pon raki kang tang ke chumari kiri matum phat lapan law and order aron kar kana tum phan sami neping nang pansi hem kang sam thapon ji pusi chukhila police stations OC karna pigu pen pachini pon laso chirok to amai long sami labangso chirok to amai hutpen labangso chirok to amai long sami Dokra English High School headmaster Pirus Barla loka charli usomar ka dukawi bang pharugathom su se tum lapan lothan bang phu bang phie tum bang ner kep tum chitong tum sil bang so jai mek mesen pen pachun pon আমাৰ এটা ডাইৰেকশ্যন আছিলে শিশু দিৱস উপলক্ষে চাইল্ড ৰাইটছ উইক 16 নৱেম্বৰৰ পৰা 20 নৱেম্বৰলৈকে তো চকিউলা থানা আণ্ডাৰত আমি দখৰা ME স্কুল এণ্ড দখৰা হাই স্কুলত আমি এবাৰ চাইল্ড ৰাইটছ চেলিব্ৰেশ্যন উইকটো আমি চেলিব্ৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত কৰিলোঁ আমাৰ থানা লেভেল কমিটি থ্ৰুদি আজি আমি ক্লাছ 7 ক্লাছ 8 ক্লাছ 9 আৰু ক্লাছ 10 ষ্টুডেণ্টক লৈ পেলাই প্ৰায় আমাৰ 150 ওপৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলে আৰু আমাৰ চকীহোলাৰ হেল্থ চেণ্টাৰ আমাৰ ডক্টৰ তেখেতক আমি ইনভাইট কৰা হৈছিলে আৰু আমাৰ বিষয় ৰখা হৈছিলে চাইল্ড মেৰেজ চাইল্ড এবিউজ আৰু চাইল্ড লেবাৰ ৰোড ছেফটি এই সম্পৰ্কে আমি তেওঁলোকক অলপ এৱাৰনেছ দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আমাৰ বিভিন্ন বক্তাই তেওঁলোকে ক'লে তেওঁলোকক বিষয়ে অলপ এৱাৰ কৰিলোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি চাইল্ড মেৰেজ বিল' 18 ইয়াৰ্ছ যাতে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে ভুল পথত নাযায় সেইটো কাৰণে বিশেষকৈ আমি তেওঁলোকক অলপ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল তাৰপিছত ড্ৰাগছ এবিউজটো আমাৰ লাইফৰ কাৰণে ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ তো বৰ্তমান টাইমত বহুত বিষাক্ত বস্তু হয় তেওঁলোকক এইবিলাকৰ পৰা এভইড কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক অলপ আমি এৱাৰনেছ কৰিলোঁ তেওঁলোকক দিহা পৰামৰ্শ দিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যি ৰাইটছ আছে চাইল্ডৰ তেওঁলোকে আপ টু 18 ইয়াৰ্ছ তেওঁলোকৰ মেইন ষ্টাডি ভালকৈ তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰে আৰু হেল্থৰ কেয়াৰ লয় সেই বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আমি চাইল্ড উইকটো আজি চাইল্ড ৰাইটছ প্লাছ চাইল্ড উইকটো আমি ইয়াতে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলোঁ এইখিনি আছিলে আমাৰ আজিৰ প্ৰগ্ৰেমটো বিশেষকৈ Bogosan Vivekananda High Secondary School Principal Susil Kumar Devnath abang Education Department atum phan lang plot pensi school long le sami Ramesh Das aphan long le list pen chupi derlo bangso puthak sami ahok pera kang sai kilong vek ji phan pusi keram tang arni Bogosan LA katsa hempranga song atum pen school inspector lapen ki taxation department atum phan sami Bogosan LA katsa amai phu Buson ingti lapan kari sang ho to sami complaint letter mate lamhoi pidam derlo bangso lamhoya teng pensi taxation department atum pen sami adimak longan palidam si aron repen school long le along bekhari kang pudera puthak sami hem ki pidam made ga thale siding pondo bonta aron repen school long le lispen ke pidera bang phu school principal Susil Kumar Devnath aphan education department mate school inspector atum aphan katsa hempranga song atum pen lamhoi ki banam ateng ben Bogosan LA katsa mai phu Bobuson ingti lapen ki lamhoi ki bidam ateng pen kang sai pon pedera puthak sami Bogosan LA katsa amai phu Buson ingti lapen karnam lang PKSA amai phu Anilson teron atum pen ningduk spaklang pon anpar sami la puson aron repen longli list ka chupidet mate tangka ka chendera bang phu phans kami so dak pen kang sai kedeng pon pedera puthak sami katsa hempranga song lapen ki KSA hempranga song atum pen sami educations research tok bi lapen ki Karbi Longri Abirta Council Sim Dr. Tram Rong Hang Tum Hunt Labang Sobang Pupan Sodak Pen Kang Se Pivek Nang Zipusi Kachuniri Pedapon
Bokajan pe Rajiv Son rong pi Karbi Longri Abirta. Nitum da kachi song pon school along le Vivekananda school along le along la liski pidat puthak la bangso sport along sipini nitum nang homri lo da kan jo bikari la mane la biscuit factory ki biedim ke la hai han jo ahem tame la da nitum kidam tang nitum dak wang lo la ben dak nitum nang lang cari nitum dak wang si nitum ham ham song chelang pen nitum wang si dak nang lang lo la pen kado we nitum thekon long lo la dak illegal pen dak kam ki claim dopik longle phelang dak mane kuna mana so pen wang sidak longle list ki en dak school al kompana longle si arang tum dak list en der lo ningkan ko ane ningkan troksinet kep apkan dak list en biscuit abikari dak inkusi alang tum dak pen si commercial business operating si alang tum dak pen si arang tum kam claim lo lasila puson ki claim long pop la dak school principal ke dam tang het meni tum neng je lo la su sil kumar depnat alang li sila bangsu sekolah long leke list pi chong hundel la pen alang li ningkan te alang li la posong se list amen pe alang li tangka choen bom lo ke dam tang tameni tum pak lang pong lo alang tum pen ke chekupur rapot hak sipini ni tum dak wang bangala lo ni tum ke dam tang ni tum dak difu long taxation department long tameni tum complain lo pidam si alang tum pen ka do we ke cerap mesen pen pini tum dak thek pon long lo dak kado we lang tum bikari bange lang tum chipri pon dak lo la dak aron re pen sekido penak posi lang tum la bangso bikari ke chipri pon dak sa lang tum along prek tong ke sip dam londe pilone non pini ani ni tum la bange chi lang tamela tameni tum aron re pen yung si lang tum dak do lang pen tum retard bom po la bangke la pen isi ningduk me lam bangala lo la dak principal social kumar debnat aphan ni tum dak school inspector manela education department atum phan nitum complain alo job campaign pini ani tame alang nitum thang action den alang tum nitum koson la son ke matha dai la son bolotang de alang dum manjong sini tum insai nangji punitum dak lo pale dan tame la son insai sedet bote la son ne koson hi tum ke matha dam po mande dak kopine kacerap dun do kongba education department man atum dak kopine kacerap dun do kongba la bang solong le potha la bang sini tum arjuing tung lo la si labangso a principal social commerce dep nada phan arpu pening than hitik ni tum dak chisong reji la pen ni tum dak postaring ta ni tum tar pen ni tum dak protest ni tum labangso sekolah long le patha alang li ningkan ani alang li ke dak sakuri se claim lo alang li ke bonda me alang li sakuri ke claim along alang li la so lokote sa alang li bang ke dak long le mafia long le business alang li dak ke claim ka chera pon la sin tum ningkang lo la pen ningduk big lo pini nitum dak anang ka homri pen tame isi ninga rong bang kala lol ladak bikari bang ke terek pon elo la bang dak bang adim bang sipon elo pa clear pon belo la skado wetanang tum na theglong po la pen non bang ni tum hinang ji kala lo alang li arpu pen ing thanang ji la posini tum pini kachuning ripon la ke tum education em ke hai richard tok be khai phani tum kachuning ripon alang li phan prapjin pen arpu pen pe sun vek nang ji pen arpu pen khan vek nang posini tum pini chuning ripon lo Nizang Karbilong lakha kethom Chinthong MSC consensi ki parapon Rongjang Phong BCP Mondol asai hemalong Chinthong Mondol Committee amai pukimi kipek pon aja mek pamban pon Lason sila bangso aja mek along sami alhiaman pen Karbilong Tamas Council Deputy Speaker Avijit Kro lapen ki BCP long klembang pubang pietum pen chenglok Uplink stations tinalong pen ak mai pu konchun bang atum ta chitong dun Son sila bangso amai long sami akimi Mondol Committee amai pu bedesing tiso phansi Rat tum pen chiton sarpen engwai ponglo abari mondol amai phu semson rong phar alangli ke claim gedam ki mesena jok pen si kangtu yang deng mate district committee rong wan si kangbai pon der jok pen si akimi amai phu semi pek ponang kok lo pusi pa chini pon amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta hari pondal amala si pini si non akimia persen mal pangi bida sing diso akai pensi pini bena mungkin Chinthong Mondol persen mal pek Plus, Jonathan nili tum dak Chinthong no ke 29 boot committee plus 29 boot committee pen dak wangel tapi nili tum dak party claim rapet voting gitu an dak members dan tu ketu itu dak nili chetong rapet dak total nili tum pin 400 mate 500 amuni dak chetong akan lanon penang Chinthong lo
ro to kan nostame pimewa he bang ali ro tang thela non kitangte ana bang apa tang dap prangi phanang ni me pero message Ketangte ajak bulan ketangtang da tu bilang halak ketangtang adim nong kami nang nitum kumri dam ketangte adim ta dolang la ketang ti adim nang kenon MLA election prangsi patang pun ate dak army ki yang pen yok to war kedam jangit apor la formu ke pon ta kasik sal tu la sinon ke ningkring apor lo army ta gelo la sinon bang ke karbi klem Falcon Festival bang ningwe Falcon Festival alama bang ke penapsi nilitum meeting dopo la penapsi committee bang sengpon Saben prabjin dan dak Falcon ke kalinon organic festival tu mane nil dak chin hong long di pon de chin hong ke isi organiga constituency kap pino kapamandi pansi nil kabori la si nona bang ke organic festival tu mane dak di pon di la bang ke December ke kusi di KSA Manja Branch Committee atong principal pipon si Manja Tiniali LPS School long engdeng kep ka Charlie mate non ke wangji metric salang tok dunji atuma phans ake joy pen lugo than pon made free coaching kang pupon bangso free coaching kang pupon along sami math science lapen ke grammar a subject ke thom sami chiklojon thoma farmer ake joy pen lu than pon pu ke wangji metric a salalong mesen ang thek ke wanji phan sami than bang atum sami chipa duk pon pupusi KSA Manja head branch amai phu chun bang atum pen pachini pon lapela bang sulong KSA Diput District Committee akon chun bang atuma pen sami pinang and asaya long kachirabdun kachitudun pen ajok pen si anikan wang sami labang su pachun ponlo lapen ki than bang atum pen sami abainong sami KSA claim rap le jirpo jirpi atum pen jirung cherek jirap chitu ben si pipon bomlo puta pachini pon thu nilitum labang su coaching class pining pen ningkan pian ke bita lapen nilitum kibiat long sami alang kachar litum ta result bang mesen sensi theklo dak bang nilitum kicheng sen ingkan bang ke bang proisi sosial nang charten do lapen hola so 90% ni dak pen ke pass tum do lapen tuning tame nilitum theklong bang ke tuning bang ke 70 mulam doi ke pass a candidate tum lapen pining tame chari tum kicheng aku ke 70 80 students do sita lang litum kaprek tuition endera join ni nom da samu 15 is dul lang labang chari bom lo mentu ningkan masana to pangcheng nilitum 2022 ningkan pensi pangcheng labang so coaching nilitum ke damtang hut bangke hala rustoming leng pensi nilitum plan pon mom sta non bangke nilila kong kapteron alang li pensi tuning pen bang nilitum bai ni ma da team pen nilitum puthot chingwai pon si chari dum phapa prang ponangji mate quality education aphan dunangji nilitum labang so ajai mek bangke sang sepin pen ni kan pli bang ke nilitum deng pon bom si pini anta pining anta mek plan pon ke ban jilang ani ko nantum claim pon bom phana to jesi pon doma nilitum bang kai tamila bang ke ton telo athi kichari bang nilitum akinang sort posi nilitum la coaching chor gel nilitum ke pathu hin me chukidam tang nilitum inter school manja angkang along khelap me padu pala nilitum Last ko na tampana. nilitum coaching bang ke deng capture bom no phansi dipon jek bang ke math la pen science ge pining bang ke nilitum padadun grammar tinta subject than bang atum bang on dama than bang mang thom du to subject thom men bang ke S Winson B la pen ke Sonjoy Bisonjoy Hasnu la pen ke bang ke kusona men snel kram sa sangola bang sarbat kram sa tangte not atapa birta alma kilan sikang ton poneglo lasin earning sam birta le puthot chitong pon chilo na cardom